Telo Dipholo le Colenselo ba ganeditše ge ba bile le seabe polaong ya Sangweni. Dipholo o re yena o be a iphetela ka tsela nakong ya bošula bjo. I tried to intervene, but the mob was too big and they immediately ran off. Sello yena o re o ile a tima mollo morago ga gore Sangweni a tšhubje. In fear and shock, I alone and personally, I extinguished the fire from the old lady. Bobedi ba ekeme ka la gore mabaka a botšhotšhisi ga a na ntlha le thito. There is a witness on the scene that when accused number 1 came with the petrol, they poured the petrol on the deceased, your worship, and number 2 is the one that had match that lit, your worship, the body of that lit the deceased, your worship. Le hono ba be ba buile go theeletša ka tlholo go kgopelo ya beile. The court is of the opinion that the case of the applicants did not contribute anything to establish the existence of exceptional circumstances. Both applicants did not discharge their owners and the application is dismissed. Balapa ba re ye ga sephenyo ya ba Sangweni fela. It's for our mothers that are killed day by day by men who don't have mercy. Molato wa polao o tlo bua kgorong ya tsheko ka la 3 July. Go lotetše gore go golegwe batho ba bangwe ka ge dinyakišišo di tsene fase. Ke Maage ke tla Mohlabe wa ditaba tša SABC kgorong tsheko ya Magaseterata wa Protea Soweto.